Хөрмәтле якташлар, Башкортстан халкы, кадерле башкортларым, мин Илешев Илдус Гобәйдулла улы, сәясәт фәннәре докторы, профессор. Башкортстан Республикасында күп еллар эшләнем. 2005 елдан алып 2010 елга тиклем Башкортстан Республикасы премьер-министры урынбасары булып эшләнем. Соңгы елдар якын көнчыгыш төбәгендә дипломатик эштә булдым. Язмышым кайда гына ташламаһын, мин һәр сак туган республикамдагы вакыйгаларны күзәтеп бардым, уның уңышларына куандым. Әмма әйтергә кирәк, быга тиклем Башкортстан тарихында ошондай катмарлы социаль-икътисади һәм иҗтимагый сәяси хәл бер гасырда булманы. Был хәлләр тәэсиратта бүгенге җитәкчелегенең компетентһыз идара итү аркасында барлыкка килде. Без аны туры әйтергә тиешбез. Башкортстандан хөкүмәте халык менән ихтирамлы диалог корырга һәләтһезлеген һәм телемәвен күрсәтә, үкенечкә каршы. Шул ук вакытта туган телде, мәдәниятте, экологик балансты һәм туган ердән табигатен хаклау мәсьәләләрен көн тәртибенә куйган башкорт халкының җәмәгатьчелек фикере лидерларының ниндәй маниакаль тырышлык менән кысылу айрылса борсылу тудыра. Тавзым билдәле хаксыһы Фаил Алсыновтан суд тәртибендә эзәрлекләве тап ошондай осрактарга карай дип уйлайм. Шуңа күрә суд ошо процесста катнашучы яктардан дәлилләрен объектив карар һәм гадел карар чыгарыр дип ышаныс белдерәм. Халыкты куркыту, көч басымы, буллинг, зур иҗтимагый резонанс тудырган проблемаларны хәл итүдән релевант чараһы түгел. Был алымдар киресенчә халыктың радикаллашуына һәм каршы хәрәкәтләрне сәясиләштерүгә китерә. Якын көнчыгыштың каты шартларында мин күп елдар буена компетентлы федераль структуралардан хезмәттәшләрем менән эшләнем. Улар искиткеч профессионалдар. Тап ошондай кадрдар урындарда Башкортстандын федераль органдарында эшләйдер дип ышанам. Шуның менән бәйле улар ысын хәлде белә һәм килеп туган хәлде бердәй баһалай дип ышанам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Дорогие земляки, жители Башкортостана, дорогие башкиры, я Илешев Илдус Гобәйдуллович, профессор, доктор политических наук, чрезвычайно полномочный посланник. Многие годы проработал в Республике Башкортостан, в том числе с 2005 по 2010 год был заместителем премьер-министра Республики Башкортостан. Последние годы был на дипломатической работе в Ближневосточном регионе. И куда бы ни забрасывала меня судьба, я всегда следил за событиями в родной республике. Радуюсь и успехам, и огорчаюсь неудачам. Однако должен сказать, что никогда ранее не складывалась такая сложная социально-экономическая и общественно-политическая ситуация в Башкортостане, которая сложилась сейчас по причине прежде всего некомпетентного управления республикой его руководством. Оно проявляет неспособность и нежелание строить уважительный диалог с населением, который ставит различные вопросы, связанные с качеством его жизни. При этом особую тревогу вызывает то, с каким маниакальным упорством преследуются лидеры общественного мнения башкирского народа, которые ставят на повестку дня вопросы сохранения родного языка, культуры, экологического баланса и природы родного края. Полагаю, что именно к таким случаям относятся и преследования в судебном порядке Фаиля Алсынова, известного защитника Куштау, в связи с чем я выражаю надежду, что суд объективно рассмотрит доводы всех сторон, участвующих в данном процессе, и вынесет справедливое решение. В нынешних условиях запугивание населения, силовое давление, буллинг – это не есть релевантный инструментарий решения проблем, вызывающих большой общественный резонанс. Данные методы, наоборот, ведут к радикализации населения и политизации протестных движений. В жестких условиях Ближнего Востока я много лет проработал с коллегами из компетентных федеральных структур, которые являются блестящими профессионалами
Я уверен, что именно такие кадры работают на местах федеральных органов Башкортостана, в связи с чем я выражаю надежду на то, что они в курсе событий и оценивают ситуацию адекватно. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. Но у меня очень много друзей и последователей, которые не говорят на русском или башкирском или иных языках, поэтому я вкратце повторю свое сообщение на английском. Dear friends, dear English-speaking friends, my fellow compatriots, since I have many friends and followers who speak neither Russian nor Bashkir, I'll just say a couple of words in English. I'm Professor Ildus Ilishev, Doctor of Political Science, Envoy Extraordinary and Plenipotentiary, and I worked for many years in the Republic of Bashkortostan. It's my native republic I come from. Specifically, I was Deputy Prime Minister of the Republic from 2005 till 2010. And in recent years, I have been involved in diplomatic work in the Middle East. And wherever fate took me, I always followed the events in my native republic, rejoicing at its successes and saddened sometimes by its failures. However, I must say that never before has there ever been such a complex socioeconomic and ethno-political situation in Bashkortostan, which I believe primarily caused by the incompetent management of the republic by its government, which demonstrates an ability and unwillingness to build a respectful dialogue with the population. And what is particularly alarming is that the Bashkortostani authorities have persecuted with obsessive determination the leaders of public opinion of the Bashkir people, who put on the agenda the issues of preserving their native language and culture, protecting the environment and nature of the native land. For example, Fail Sinov, a fantastic guy, this guy is precisely an example of that infamous politics. In this regard, I hope the court will objectively consider the arguments of all parties involved in that process and ultimately acquit the famous defender of Mount Kushtau. Intimidation of the population, forceful pressure, and bullying are not relevant tools for solving problems that cause great public resonance. These methods, on the contrary, lead in fact to the radicalization of the population and the politicization of protest movements. In the harsh conditions of the Middle East, where I worked for many years with colleagues from competent federal structures who are brilliant professionals, and I'm sure that these are the kind of personnel who work locally in the federal bodies of Bashkortostan. In this regard, I hope they are aware of the events and can assess the situation adequately. Thank you very much for your attention. Stay safe. Bye-bye.